Good morning. God is good. Hanga good ni Apo Diyos kanya yung adaduma ta. God is good kunak wala lang. God is good all the time. Kita nyo masapul nga ulitem, masapul nga ipokkaw mo ta sumong baday so nga no daduma ka haan nga good ni Apo Diyos kanya yun no daduma. All the time God is good. November 15, 2008. Jak malipatan day nga date. Ta birthday ni manang ko ti 16, day nga 15. Iso ti panakadisgrasya ti classmate ko nga padi ni Father Michael taga Sugpon. Talo kami nga naordenan iti Santa Cruz nga ay iti Ilocosur nga agkakabats. Doa kami nga agkasinsin ni Apoteto deti Paris Priest Tagudin sa ni Apo Michael Sugpon. Naggidang kam kina Apoteto December 4, 2006. Ni Apo Michael December 6, 2006. December 15 Domingo dayjay. Assemblyami ti bigat meeting ti papadi. Ka alas 4 pa lang ata, day alas 4 siguro addak ta Santa Lucia idi ni Father Michael addad toy Tagudin. Assistant kami nga dua. Ka kunana inyo oras ka agpabigan. Madamdama at adapay misak ijo ay nagtablaan Santa Lucia. Alas 5 dagasekto pay ni Apurande ijay talugtog ta wan lugan na idi ta iso Paris Pres talugtog kan don. Ilugang kunto pay medyo maladaw. Wan addaak dito'y Santa orayong kay dito'y kunana Santa addagayem medyo Santa. Kadi nagas medyay ket awanen na tayon nagpabigan tayo. Sumursurot isuna nga magdadamo gamin iding ag-drive adda Volkswagen na dati Brasilia kunada dayjay. Sumursurot kanyami kaibagbagak kinapuran di sangot ni Mayor Parilla di rangtay nga basidyan ti parokya ti Paing. Agpakannawan ka dita ka adda ditor tanapanak na kimiting ti Biyernes na nakitak di ditor ijay na nalabsak nga na ditor inclose da jay kun aramiden da jirang tay magna agkannawan kaibagbagak nga agkannawan ka dita ta adda ditor ta babasit da jay signage adda limabas nakarangrang nga lugan. Nagpaspas nga nag-overtake han nga among adda kwadjay adda na ditor kajirang tay in kwadan adda nakabalandra di jay nga crane nga pagikabil da dagi jay postena limabas gaputa nabasa nagtudo baset ay makitak ni mapanen siyempre pitak darat amin iyayan ka nabasa pay awan na padong paran niya po Michael di jay signage nga this way kunana da jay silaw nga araw lipak simrek dilogan na jesirok ti crane naging gana nga DJ crane ko uri lang nga naggunggo na kas dyan di pigsana simrek na awanan nakitaan sinirip ko nakadumog dar aroyot ti dara irwar tayo di mi maguyod dilogan ta na isilsil jesirok na with all the nervyos boteng adrenaline kada amin de jayan padi da ito di kwan adu ti osyoso nga mamarites nga may nagbuya di damo tumulong may kayon padi da ito isalakan tayo hami maguyod idi kwan na da jay security ni Mayor Parilla nang tiguyudan dakkel ti talingan na lumag intalimi jilogan mi takursuin jilogan Santa Lucia di na mo maguyod idi kwan adda nang yud ti alp nabayag nga kaya mi nga arayaten kasi na po Diyos na irwar niya po jilogan idi irwar ko jilogan na ilipit jay manubilan toy pasaray niya po randi ako awanan datan bay amon nagbiag na toy agsinsin noblat kami nga maawanan tipig sa aging gana nga awan tumulong. Hindi ko nakaasin na po Diyos na akal mi ni Apo Michael ejay ayan ti manubela. Imay timulong dagiti daduma da sakristan kada kwadjay. Di umot ibagbaga padi kayo. Tatay ko pala ipukpok ka mga padi dati may kayon ti salakan tayo. Natawagan mo ti pulis imay. Siyak tinagyan ejay logan ala niya puran di logan isurot na ejay patrol. Kagaputan nakadata dyan mo na panunok ni ipadumog kin mamatungak mga ipadumog ta baka na adakrak at ibagiwan no anya kay iso ipatay na nakaidda agburag ni dara piman bulbilang jibret na tapno agpugso laeng di dara ta nagado ket madanagan ako na jak amo na nya ti pamayak makalwa akon matayon talaga nga nagawan ti anges na Kanula ko man nalagip ko di ibagbaga dagiti lalakay kada babbakit ididimot ko nada nga no adda agbogsot ket guyodem di mabagbagi na
Kaagungar, hanyo nang nangag di jay. Mama, nadda ka no matay, dagbugsot ko na da kaguyodem ka no, di jaklaki na lagi pon, baka ka no, ginuyod ko kuma di mabagbagin niya po Michael, di nagungar ko makayas para inta nagawitan, relax ko na. Hindi ko ang kaasin na po Diyos, na idanon mi di hospital ngam sakba, nagpukaw ti 4 counts di angis, nagawan ti angis na, Michael, pare Michael, gungar ka. Jasi di hospital, kuna na matlaangan. Hindi pa may hospitalan kunada, awan naman na dato yan. Hindi imon monitor mi tinapasamak kanya na kunada brainstem, dejay utek tayo, dejay pan nakaramot na ada damage na kuna. Uray agbiag, vegetable daytoy kunada. Uray agbiag bedridden. Ti panunot ko mat, haan, natayon ni Apo Michael ngam nagungar kuna. Basta haan nga matay dayta. Adda natural nga panakaagas ti bagi dimat kanya tayo da kami no mapangkam mangruot idi ko ma hanyo mo mangruot at rich kids kay nga rod to gather grass for our Carabao kasi nga ta ati English na dayjay ka napangkam mangruot idi no madunor ka ko nami laeng aglaing nga ururay. Ano saan ori marunggay wala niya nga bulong di iyagas may di mat ori na mo agasan ti donor unless nga diabetic ka nga taa. Di mat natural nga aghil ti bagi. Dayjay ti panunot ko idi. Aman umimbag dayta. Kagapot adakam kini apurandi nga permi danag idi bimaba ti adrenaline nga kung kunata yon nya ti adrenaline jak amo buteng nga tan-ad Ilocano nan. Nakasukat kami inta maturog buyaon ta hospital ta naka-hospital agkot-kot di dyan kortina na no nagsardeng nga nagkutidatan adda kami dyan nga naturog no nagsardeng nga nagkutidata kortina natayon kinsalakan ta no matay dapat ko makita ta nga matay haan nga daytay natay mo laeng inlibasan na kami nagmadi mo jeri nam aja kabsat mo kasjay kaya di ko ang kunak inta agmisa napangkam nagmisa ije pastoral duduwa kami ni apuran di madya mo no boteng wano kwanta imun unang nga narod nga naordenan nga padi ngam siya timot imisa misa natay sa amin lang malagip di after how many days nga ay wan di misa ta misa natay nga agkwan akas lagtay tayo mo di panunot ko gaminan ora iso naman aday nga boteng kada banog mo ka biglaan misa mo tinatay, misa may iso nga naunaan, iso nga napaot siguro biyag. Nakasi na po Diyos, nabiyag mo na po Michael, makamisa mo at makakonfesar, adidya yan ti balay ti papadi. To cut the story short, kasla ko madijay pamati nga agbiag apaya, inaramid mi aminan, ti pampanunutek dijay, natayon agungaren. Ken, adda natural nga healing ti tao. Ti tao ka natural nga jibagi tayo ka ag-recover ko na tayo haan. Nandiya ka mo ano, ubing tayo pa iso nga dagiti babakit sa nataengan kano dadumahan da nga narigat da nga operaanan ta dadya narigat nga ag-recover ko na dangam data nga kaubingan na tada tayo nga rod no madunor tayo nga kuna ka natural. Kinti kang runaan na launay mga tanga armas mi day tanga napasamak. Ang padi pa adu pa siguro ti ko adu pa siguro mission na. Ipalubos na ko mga agbyag. Dahil ti kakaruan nga naisalakan ay kasla buteng kada amin nervyos kada amin nga panang isalakan ko personally iti narigatan dayjay kasjay. Kano kitaan tayo ti ebanghelyo tayo. Kastoy ti turturungan na. Ni daytoy maestro tilintag napan ken ni Apo Jesus, what will I do to gain eternal life, to attain eternal life kunana. Anya ti aramidak tapno magunod ko ti biag nga agnanayon. Ammom tilintag kunan ni Apo Jesus. Wen amok in explain nan. Love your God with all your heart, with all your might. Ayatem ti Dios mo ti amin na pusom, iti amin nga nakem mo. Ken ayatem ti padam a tao akas panagayat mo iti bagim kunana. Kakuna ni Apo Jesus, husto tinsongbat mo, ingkakat aramidam. DJ maestro tilintag ka na sa una sirib, amuna. Kakuna ni Apo Jesus, ingka aramidam mat. Tinesting ngay ni Apo Jesus. Ay tinesting na ni Apo Jesus, anya ti kunana, sino nga rod ti kaarubak kunana, ayatem ti kaarubam kunana ngamin, sino nga rod ti kaarubak.
Ijayon nga natiliw daytoy Maestro Tilintag. Nangaramat ni Apo Jesus ti pangarig. Anya ti kunana agdaldalyasat naggapo di Jerusalem nga sumalog ijay Jericho. Pasalog tanang atong nga ti Jerusalem jak pay nakapan how I wish nga mapanak kumamot ita Holy Land nya. Di pasalog. Sinaod ti tulisan, ganganjong dagito nga tulisan, innala dati kwartana, binugbog da sada, kinabkabil da sada, dandani matay sada pinanawan. Limabas ti umuna, anya ti umuna nga limabas padi. Hana nga kaslakan nyami nga papadi mo, tano siya kumadagi akit, di kalakit tulungan ng dadta nga roden. Di padi kan niya da, dagiti papadi kan niya da, numapanda agi daton ti, apanda agserbi iji simbaan. Bawal kanya dati agi ganti dara dagiti pamati da dagiti Judaismo nya iso nga no nagiganti daran haanen nga maikari nga ag serbi iso nga natural liniklikan na limabas mati Levita the Levites dagitoy kaya inya ti kunana limabas mati limabas ti inya dati Levita Gurkata dito'y agkamali niya. May sa apadi, edi Levita. Iso daytoy Maestro Tilintag, iso ti nakatamaan na. Limabas ti Levita, liniklikan na mat. Maikatlo Samaritano, ti Jerusalem ken Samaria, agap-apa dagito'y akulto, handag kaalaan. Tadagito'y Samaritano, iso ay kapututan dagito'y soldado nga nangiroroman ti tattao ti Israel. Kalakas di may sa di nga kultura no apay nga kagurgura da iso nga no malagip iji Samaritan woman iji ayan ti bubon ngagsasado kani Apo Jesus ka Hudyo iso na makiinumak ay hanga mabaling nga makiinom kayo kada kami. Ta agkontra daytoy. Kada ito'y Samaritano nga mismo nga iroromanda iso inaramat ni Apo Jesus iti pangarig tayo nga iso tinang tulong daytoy taga naggapo di Jerusalem nga sumalsalog. Innala na, impan na ijayin, sinapsapwan na tilana kin arak. Wow, namayat mo dito sa Maritar, dabalon na nga arak, nakaibulsa nga kanayon titubay taw niya. Kagasa mo tayo lana kin arak, wow, natural nga ming kanyada nga dabalon da, adag igananda. Impan na ijayan ti pagagasa, abay pagtaripatwan, pagagasan, inikan na no adda magastom no manunto magastom bayadak to pay haan nalaeng nga tinulungan nga impan haan nga minimal di tulong na innala na pa di responsibilidad na aging gana nga umimbag da kabsat na kakuna ni Apo Jesus ken kuana go and do the same nukit kita di mindset dati Maestro Tilintag ako marigatan. Iti daytoy nga naaramat ti pangarig ti Samaritan marigatan apaya adda garod culture bias da. Race bias ti pulida adda bias na taapaya dimmakkel dang agap-apa. Dimmakkel dang hang agkaalaan. Daytoy padi aga siyempre napatpateg DJ panang yofer na ti daton iji altar ngem DJ panangagas na napan iji ministry na ngem nali impang pangruna na DJ ministry ngem jibyag kabsat na. Datoy Levita met linabsan na. Kada ito'y nukit kita tayo kakabsat ko na mapangka kaaramidem met iti kasta. Dahito ito'y kung kuna tayo nga no ti pamati ka hanggang ulo wala sa puso kuna na dayjay niya no ti pamatim ka dalaeng dito'y ulo nga awan iji pusom kurang kasla dayto'y Maestro Tilintag amuyo mata na dagijay idi panawon ni Apo Jesus dagiti Hudyo nga kakasjay idi panawon na ka iskriba parisiyo nalalaing da Tilintag. Di kultura da na istrikto. Nya? Hangem handa makilangan kadagitay agkukutel, no prostituten di babain kabinansagdan, no aldaw ti panaginana ka awan ti agtrabahon oray nagkutim dalaeng, nalaing da tilinteg ngem di practical, di us-usto nga panagbiag awan kanyada, handa kabailan nga i-apply, tana istrikto da ijilinteg asur-suruten da. Kakas di matlaeng kanya tayo, mai-apply kanya tayo. Kuna tayo, tata ayat I love you Lord, I love you Lord. Oray kat nagkararag tayo nga, I love you Lord.
Wen, ayatem ni Apo Diyos. Awang problema day tatadatay amin, ay ayaten tayo ni Apo Diyos. Agtaltalag tayo ken kuana. Kaanya ti kunana, go into the same. Mapangka ayatem di kaarubam. Si asin no ti kaarubak, nagmayat ti makikaaruba, no di kaarubam ka agkaalaang kayo haan? No di kaarubam ka kadanalpas ti pangaldaw ka agtugaw kayo di anti papag na apo maistorya yo amin nga kararwa ti kalablaban yo nagmayat day nga kaaruba. No di kaarubam ka adamot abroad na pasaray na ka may pasaray na kamot pa dawatan no addabaks na nga simang pod. Wow, nagmayat nga kaarubahan. Ano ti kaarubam kamayat? Wan. Ti karit na, ti challenge na dito ibangilyo tayong ibagbaga na, dito Samaritano, kalaban na dito tinulungan na. Haan mat nga da eksakto ang kagugubat nga mahaanda kaalaan iti puli. Ti karit na kanya tayo kakabsat. Nukas anong nga ayaten, dito kaarubam nga haan nga mga ayat kanyam. Yata ko makaarubam, irururumun na ka. Ibagbaga na nga mangkukulam ka. Ibagbaga na nga addalalakim. Agsakit ti tiyan na, sikati addalugan na. Tulungan da ka po. Itaray dakman di hospital. Padpadaksan na ka. Anya ti ko, kebs, kunamot at ang sit kagarod. Kamu ka biyag mo, kunana. Ladi dyan karit na di dyan. Medyo kaarubam nga daytay haam mo nga kaalaan, daytay mangirururumang kanya. No daduma ka gawgawaten na di marunggay mo nom ta uguten na nga rod di mga daytay sumipakla ko makamayat nga apan namut kutungan ka mangiruruman. Kaagrigat. Tulungan da manak man di hospital ne kaaruba. Matay kadta maksit ka gunggunam. Dayjeti ibagbaga ni Apo Jesus nga inikat nan nga iti pa ipanaki kaaruba kuna na ti panang tulong ti kaaruba dayte awan ti bias mo iti kultura awan ti bias mo kengkuana uray no si asino nga kabsat mo nga dayte awan pilpilyon na imbaga pa ni Apo Jesus no ti ayatem laeng kadagiti mga ayat king ka uray dagiti tulisan aramiden dayta. No ti ayatem laeng kadagitay mangrespeto king kati respetom kadagitay mangrespeto king ka uray dagiti managdakdakes kastamot ti aramiden da. Kanya ti kunana pray for your persecution, love your enemies, ikararagam ta kabusor mo. Ayatem ti kabusor mo, ikararagam ti mangiruruman king ka, anya mo nagrigat mo. Apo, agkararag ka ti rabi ko, masakbay ka maturog, ti umuna panunutom, dahi ti mangiruruman king ka, mangpadpadakes king ka, apo, ikam ti talna, bendisyonam, ited mo dagiti grasya, akasa, ay, visit. Agparintumang ka, ti umunang ikararagam ka, haang nga di pamilyam, haang nga tasalon at mo, ti umunang ikararagam ka, di jay medyo hammo kaalaan. Anya nga kinasa, sa bagay, no maarami di dahita, agsanto kayon. Di mangululbod kanyam, iso ti umunang ikararagam, anya, ni Apo Jesus tumo, no daduma ka, naka-rigriga mo, dati assignment nga inted na kanya tayo. Ti umo nagparintumang ka, ti umo na nga panunutom ka di jay panakasalwad ti salon at ni abalayan mo nga talaga nga awanan, sit-sitikan na ka. Ngitaan nyo man di jay irony na niya Apo Jesus niya. Ngam kitaan tayo, dahil ko na si asino ti kaarubak ko na nangamin. Kada tayo, nangruna kanya tayo, no daduma di jay kaarubam, gaputa ka na yung kaagdinden na no daduma iso ti umo na nga makaapam. Haang nga ti kaapam ka no daduma ka di adayo balay nahan. Usually nga ti agkaaruba ti agdungdungat no daduma. Isogarod nga adda dayta sisa nga kuna tayo basic ecclesial community apaya taagasan na dagiti pagbalinan tayo nga simbaan dayjay panag diden na tayo jay nasayaat nga langen-langen ikantay tina espirituan no adda madina agasan taapaya dayjay nga rod ti kunada nga ti umuna nga pangiyaplayam ti umuna nga pangipakatam dayta nga ayat mo kay ni Apo Dios kadagiti aglawlaw mo.
Dahil ti konkreto. Iso nga ti panagayat kini Apo Diyos kakabsat ka, haan nga imaginary. Wan, I love you Lord, ang la Apo, bakawanan na, ay ayateng ka Apo, ited ko king ka ti amin ko, imay ka ti simbaan ka, wan, inted mo aming king kwa na ti amin mo. Nagmayat di puso mo, nakakarkararag ka. Agsubli ka ka, hamo mo mapakawan ka, agburburong ko mo di utek mo, aglibog-libog mo di puso mo, masaba mo di kaarubam nga mangirurumang madingarod. So, hala ko man dati, nagkararag ka, ang Apo ka, asyan na kami, ore hangag pada dito no di gitara ken kantata yun na, Apo ka, asyan na kami, pakawanan nak Apo, agawid ka madamdama. Akin takit aso na taoy, nagiti ka arubaw na kabangbang sit. Di ka santom ito'y ka burang mo't ijay ka. Ay, di ka nyanaga na, kapasnik mo ting agkararag, isumot ti ka, buraram ijay as ano nga rod. Di nga agbagay. Iso ko na nakinda ito'y anyanaganan, maestro tilintag, anya ti eskriba, anya ti kunana, ingka ayatumot, go into the same. Anyang orod mati aramidan tayo nga misyon tayo kakabsat. Umuna, we are brothers keeper. Kunana day dyan niya. Agasan tayo, aywanan tayo, mati kabsat tayo. Uri irurumanak wang nga rod, tayo ti ibilin ni Apo Jesus. Tulungam ni kabsat mo, konkreto day ta. Ayatem, nagkasapulan launay, itid mo. Itid mo day tatulong mo nagkasapulan. Hamumatan ang ay Facebook nang itidak 20 pesos. Hindi ka kailangan nang itid mukat. Nagkasapulan ni kabsat mo, tulungam. Dahil nga rin tinakasaksakit kanya tayo no, dadu mga kultura tayo nga Ilocano, Pilipino matan angatan. Ngano agsaksakit ka, ala, ang lagpaimbag ka, wan, ikarakararaganda ka, apo ka, awang pa'y pagplete na nga mapan agpa-check up. Inton na tayo automatic, baintay saranay, sa nga supa abagas, saranay, sa kantukaan nga kaan, kape ka akapit ta ka arubam, nalugi ta na tayo. Kaya di agsaksakit nga kasapulan na marina na pailati ayat mo agsaksakit ka, di mo tinulungan. Nakaimimot ka mat, uray lugan mo, di pa iarayat no, agpanikil nga agkisyo ta kaarubam, inton natay ka, automatic, inka kunwari makisapsapaw, tapno mangal daw ka laeng. Inka makisapaw, tapno makiinom ka laeng. E di si bibiyag ka, di mo tinulong, kas ano nga ruday dyan, baliktad. Baliktad ang panagayat sa mula ayatanan idipim mo sa yan. Kas dito ibagbaga na nga karit dito kakabsat nga ti kaaruba tayo awan ati pilpilyan na. No nature mo ti agayat. No katataom ti mangipaay ti ayat. Tulungam latan uray nagkamalin ayatem latan. Uray no medyo madijay dot mo kanya na ta dadagat hante kadot-dotan ko na ipaay mo ta ayat mo ti isogarod ti bilin na. Uray no adda mo deti makunatay di ma adda makunatay ditong galmay sa takas jetay nga rod nga tao adda makunak kanya na uray adda makunam kanya na haan nga di misyon mo ti agbirok ti makunakin ni kabsat mo ti misyon mo mangitulong kasla daytoy nini ebanghelyo tayo ti misyon mo mangipaay day tatulong mo ta iso nga rod ti katataom ti nakaparswaam ti agayat ken agserbi kanya ti kunana ditoy nagpintas niya go into the same ing kayo met. Rugyan nyo madamdaman. Sakbay kayo nga agawid, gumatang kayo to pandisal, agkapi kayo dyan di paraangan nyo, karuba may ka, nagkapita. Nagsamit ta kapim ka nakatamtamnay kanya na. Kalagbay. At dapay nagpakapi ka nga agpay. So, at dapay labatit na bati nga, nagadumot ta krimer kanyanan. At dalat na bati, awanan ano, kas ano kaimas di templam kanyam, isumuti kaimas ti, templam kanya na. No, kas ano kamayat di ngatom ta sakam nga agsalong kape nga agkape, kas di mo ti panang patugaw mo
Ti pangipatugawam ka di asidag ti aso yung agkagat. Nyamot ta. Ijay, takan ni kumare. At dalat tamo, basit na madia. Awan aday. May mayat pa nga isuna adyan na saysaya. At nga pagtuga ay ayat yung garod. Kaarubam nga rod. La kumare, siyak ti agdalos ti takit aso yon. La karit apo karit datay amin awan ti excuse oray siyak oray datay amin. Karit na ti konkret nga pakakita konkreto nga pakakitaan ti ayat kini Apo Dios takaasigan nga tao takarubam. Ti konkreto nga pangipakatan haan nga ijay adayo idta karubam. Karit padasen ikarigatan